Wow, ngingoma lefumela elemuhla wena ukunene la abang 16 kuba 14 ekaqhwabi isibi yakhe 11 likwala FM MYK GVNS njengoba ushedele cha ngimathi ang MZ katseni kefanyalo hayi ubone kuhle nje ukuthi alintshintshe libito la hey MYK GVNS meyawuthi kama njani boss Ngiyaphila njani mina ngiphilile mnethu ngeva kuwe hey ngakudzala man ngagcina kudzala ngisasebenzela umsakathi wemango MZ namhla unjinjile tjale mbutho indlela engaka le konke ukuthi utshintshe libito le style semusic bengisenda under igama la MZ compared to le style lesizako manje yeah yabo so when defense ukuthi ngendele lo shintsho ngoba for while lela MZ bekugama lempese lisukela kimi izigalo ligama la Muzikayise ukhipha lo you ishort form yakho na Muzi ibang MZ nawufake i-hyphen yabo then ngakubona ngoba ngihambe isikhathi solo ngari with the music and solo ngilalela ama influences ahlukahlukene kanye kwakudzala vele bemuntu lo othandako lamandla lamanye music not just the hip hop yeah usakhuluma ngokulalela ma sound lahlukahlukene ngiphi sound lo ngasho ukuthi okay nayi sound yami ngitholile le sound lo busy ngayo nyalo yini igama layo ngoba sikhathi esiphila kuzo nyalo you have to be able to fuse my musical genres lamani so predominantly in hip hop but umulalela infuse atimelening the elements of there are some elements, there's a lot of vocals that incorporate manje but influence engiboleka kona kusekela kuma vocals it's mostly from jazz, mostly from the choral, the African world music basically because ngilalela konke yeah nawuvakala uthaza njenge musician leminye umuntu sobanala ukuthi hey le jale mbutho liuyele esikolweni inomculo kumbe yeah angayile esikolweni yeah ukhuluma ngokuba ku creative industry ngibonile phambilini bekhona kube podcast kube boyini la khona bo busy ngabo rapper khamba njani yini lokuhlosile nabo vakashela nje bom rapper ikakhulukazi ku studio tabo uvatori tabo ngiqale lenzaba leyo one as a platform yoku mentora ne workshopa bobudwethu labancane benzama kubafaka lomkhakha okwenye content creation kwesibili sinabo bantu kuma communities wethu labane tiphiwo laba inspiring laba motivational the whole idea there was just to appreciate, to congratulate and to celebrate makasi steering wethu makade steering wethu kunemuntu nyalo ufuna ukulandzela lokho akubone ukulandzela njani ukuthola njani ngizoposta link manje lokho sikhuluma ku Facebook page yami le Muzikayise Mashele Mbungela ihandle yayo uma sebama follow ishile already labanye ku page yami na MYK GVNS batayithola le link yeah sakhuluma ngengoma la bantu kumnyaka wa 2022 August njengoba ngikhuluma nawe nyalo 19 lomuhla ubathembisa ini njengoba nje kusele nje inyanga letine ngabe uyokhipha album kumbe uyokhipha EP ngoba le ngoma yona le isana remixes lamanye letawa I'm sure you've noticed ukuthi ibhalwe 2.0 Mgodini 2.0 there's 1.0 there's 3.0 and a few other ones la setawa sonke letitayela the music kusele suthandako ngiyadictatorela lama remix asikhulume ngayo le ngoma Mgodini 2.0 chazela umlaleli ngayo yini lofuna ukukhuluma yini lokukhulumayo la kule ngoma yini lofuna ukuchaza kahle one Mgodini yabitwa Mgodini ngilomlungu labathi ngisikathi Queen lo phinze izabhokweni yethiwa ngaye kunengolelo ukuthi yabitwa Mgodini ngoba mlungu ngingitela nakafuna ukuthi lana ngisemgodini okay ayike kutheni ngandala from God's will but also it's not too very far from God's will kuna kuningi lokwendekako elokushini lethu lokubi kuna kuningi lokwendekako lokuhle but uthila ngathi lokubi it outweighs lokuhle so indlela yami njengoba kuyindlela noma amakhola lenta ngayo ukuthi kufika isikhathi la nanikhona khona kuhlanganyela into nithandazele nonke you can break leyo cycle yeah and some lapho khona ngisho ukuthi
this is me breaking the cycle. Control Alt Delete. You know, the press up computer now we restart. Yeah. Njengoba sikhathi sethu la sesitala kudliwa inja la abantu bakulandzela njani ku social media? The social media ngicela bafune at MYK GVNS at MYK GVNS batothola kupage zami nomculo. Otherwise noma bangafuna Muzikayise Mashele Mbungela batothola information yale music ngale page zami. Angibokho isikhathi sakho meyathi. Ngiyabonga. Shap. MYK GVNS. Luma nawe ngwena buhle la siko 5 minutes ayakaqwabi sibiyakhe la 11. Tell minutes chaya English CB11. Sibiyana la Loli Native.